We cannot stop the idea which time has come. 2022, God willing, is William Ruto. Ni mĩario ya mũbunge wa Malindi Aisha Jumwa iria yambĩrĩirie ndereti ĩgiĩ matamu ma ũtongoria wa bũrũri mwaka wa 2022. Ona gũtuĩka munini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto ni akoretwo akĩũria atongoria matigane na ũteti na marore ũthii wa na mbere wa bũrũri. Atongoria matiganĩte ni mathiĩte na mbere kũmũhũrĩra marebe ni ũndũ wa mwaka wa 2022. Na kũrũmĩrĩra ũiguano mwerũ gatagati ka President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga, munini wa mutongoria wa bũrũri nĩonekanĩte kũgetha matunda ma ũiguano ũyũ. Hĩndĩ ĩno a Kenya metereire kũmenya kana Raila ni akahũranĩra gĩturwa kĩa president mwaka wa 2022. Ruto akoretwo agĩcerera icigo itiganĩte cia bũrũri hamwe na gũtũngana na abunge matiganĩte wabici-inĩ gwake mwena wa Karen. Ruto acereire mwena wa gĩcũa-inĩ gatagati ka bũrũri na ica ikuhĩ ithũĩro rĩa bũrũri. Tumekataa siasa tena ya mgawanyiko na ukabila na fitina. Sisi tumesema going forward, the national conversation and national discourse will now not be about leaders and politics and elections and power and the sharing of it. It is not going to be about that anymore. It's now going to be about the empowerment of millions of citizens. Umuthi, Ruto anyitanĩire na hoi Ngai kanitha-inĩ wa PCA Evergreen mwena wa Runda, kuria atongoria arĩa moima hamwe nake matongoretio nĩ gavana wa Nairobi Mike Sonko mateterithirie ni makamunyita mbaru mwaka wa 2022. Sisi tumesema kama Jubilee 2022 ni William Samoei Ruto. Sisi tutakurudishia mkono 2022 bila shaka. Sisi vile tunataka tu wewe angalia huyu amekuja. Sisi tuko nyuma yako ndio tusipotee. Wewe kaa chojo na sisi tuko nyuma yako. Raila 2007. Ihinda-inĩ o rĩu mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa bunge Aden Duale oigĩte ona gũtuĩka rĩu President Kenyatta ni ararutithania wĩra na Raila Odinga, no mũhaka Raila anyite mbaru Ruto mwaka wa 2022. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yeye amesema kauli moja, yeye atamuunga mkono William Ruto. Tunamwambia Mheshimiwa Raila Odinga, wewe tulikusaidia 2007 tukakufanya prime minister, uko na deni yetu, na wewe tunakujua ni mtu muungwana sana. Wewe ni muungwana, you are a gentleman, na kulipa deni wewe unajuanga. So miaka hii wachana hii watu kina Kalonzo, kina Wetangula, hii watu ni watu ambaye hata ukisukuma hawatafika mbali. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimemia wa Mwangi.